kugira ngo twokomeza tukaririmba tangire turirimbe ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru amayurya munsi w'izuba ruje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abatoranyirize ijuru bazaza ugazoza amazina yawe hose igitabo mu gitabo cy'ubugingo Yesu data mujaza mukorera ndashobora ubuntu n'urukundo afitiye maze imirimo yo mwisaza baninirangiza azambamagara ngeze mw'ijuru ugazoza amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye gitaba uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we bave mu bituro k'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazababariro abambari nanje sizaburayo ugazoza amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye ngitaba Yesu data buja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye maze imirimo yo mwisaza baninirangiza bazambamagara ngeze mw'ijuru ugazoza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye gitaba uwo munsi azazurwa bapfiriye muri we abe mu bituro k'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazababariro abambari naje sizaburayo ugazoza amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye gitaba turirimba indi ndirimbo tunezerwe twishime kuko tugeze muri uyu mwanya Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ndagufite bindera ubwoba n'amaganya ndetse nzabasha kungeza no mu rupfu mwami kubaho ndagufite bindera ubwoba
ndetse zabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibe wizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye nawe yemeye kujanira ndetse no kunyobora neza ambesha no kwizera vuba mu mahoro ye. Ubu rugendo mfite n'urwo kuja mw'ijoro umukiza niyaje naje nkwiye kuja kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo ndanezezwa nuko ariwe wanguza amaraso kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo ndanezezwa yuko ariwe wanguza amaraso. Muri iyi si huzuye umuruho n'amahanga. Icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yanjye ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi niringiye kuzabona ingororano yawe. Ijuru sinzabona mw'ijuru sinzabona abanzi bajuku anicyo nzabura nta nicyo nzabura mw'ijuru ry'amahoro. Ndashima Imana mvuze haleluya 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 nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Ndashima Imana mvuze impundu haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Reka twumve umwungeri Revera Gadi asenga Imana yiyegereza Imana kugira ngo ibane natwe muri ibi bikorwa turimo, yiyegereza Imana kugira ngo imirimo yose iri gukorwa aha tube turi kumwe n'Imana. Karibu gusenga. Mwami Imana yacu turagushimiye, turagushimiye ku buntu n'imbabazi ugira, turagushimiye Mana uzabaye byose, turagushimiye ku byo wakoze byose, turagushimiye kubw'uyu murambo uri hano imbere yacu ugiye kuja gushingura. Mwami Yesu dushima kuko warinze abantu ukabarinda bava iriya mu rugo ugeze hano ku irimbi. Nanone reka tuguhimbaze kandi tugushime.
niko bivuga ngo tube tugushima twapfushe tugushime mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imbaraga z'ijuru zidusange kandi zitweze. Uyu mwanya tugeze mu itandukaniro n'umwana wacu, ariko nanone turagusaba kugira ngo uduheze inkomezi, kandi izo nkomezi uduhereza nta kindi ni uko uzabonana n'umwana wacu. Uduhe natwe gukiranuka kugira ngo tuzabashe kumubona, tumubonane n'abandi benshi badusize bagiye mu ijuru. Ariko mu izina rya Yesu, muri uno mwanya twebwe abakiri ku isi, niyo mpamvu dusabira uno murambo, dusabira bene data bose bari hano, kugira ngo uduheze ituze, uduheze guhirwa mu buryo bwose, kugira ngo Mwami Imana mwene data ugiye gukora uno muhango, reka ukore mu mahoro no mu ituze kugeza tuvuye hano. Nanone turagushima, turaguhimbaza. Mana urakoze, ugize neza kuko ubikoze ku bwa Yesu Mwami dukunda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Turanezerewe cyane kubwo kongera guteranira ahangaha. Ni ibyishimo byinshi kuba turi hano muri uyu mwanya, kubwo kubasha guherekeza umwana wacu ubwa nyuma. Zukuri tubahaye ikaze mwebwe mwese abongeye kuza, mukaba mwageze hano, uhereye ku bungeri bacu, uhereye ku bakristo bose, umuntu wese wageze ahangaha turamuhaye ikaze kugira ngo yiyumve n'Imana imuhe umugisha. Aha tugeze mu mwanya ukomeye, tugeze mu mwanya mwiza wo gutandukana n'umwana wacu, inshuti yacu. Umwanditsi wa Yobu yavuze neza cyane, yaravuze ngo kuko iminsi ye yategetswe nawe Mana, ndetse ukamushiriraho n'umubare w'amezi abatabasha kurenga. Amen. Uyu munsi y'umwana wacu, iyi niyo minsi Imana yamugeneye kuba hano mu isi, niyo minsi Imana yamudutijije kugira ngo tube tumufite. Ariko uyu munsi ni umunsi wo kubasha gutandukana nawe, wo kubasha guherekeza umubiri wiwe. Tukaba tugiye gusubiza umubiri we mu ivu, mu cyumba, mu nzu ye aho Imana yamuteganije. Tukaba tubahaye ikaze mwebwe mwese kugira ngo dufatikanye muri kino gikorwa, umwami Yesu aduhezagire. Tutaratangira reka twumve umwungeri Mazeze asenga Imana kugira ngo ikomeze ibane natwe. Mwami Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, Data tubaye imbere yawe, turagushimiye kubwo ubuntu bwiza ugira n'ineza n'urukundo dukunda. Uradukunda, turabizi neza kuko ari wowe mahoro yacu, ni wowe mbaraga zacu, ni wowe bungiro bwacu. Tubaye hano mu mugambi wawe, twe tutateguye ariko wowe warabiteguye kuva kera isi itarabaho. Wari ubizi ko tuzoteranira hano kuri aya masaha n'uyu munsi, duherekeje umubiri w'uyu mwana wacu. Data turagusaba ngo ubane natwe muri byose. Urazi kuko gutandukana biragoye, ariko turasaba inkomezi ziva kuri wewe, imbaraga z'umwuka wera w'Imana zituruka kuri wewe zize zidushoboze. Uyu muryango urebe kandi uwiteho Mwami, iri torero, mitualite yacu yose, ubumwe bwacu bwose utwiteho twebwe twese Mana. Ubundi kandi cyane cyane kirutaho udukumbuze kuko umunsi umwe tuzobona intware zadusize zatubanzirije, uhereye kuri aba ngaba n'abandi basize kera, twese tuzisanga imbere yawe Mana. Urakoze Data kuko ibyiringiro tubifite ku mitima yacu, kandi twizeye neza kuko umunsi umwe tuzakubona. Komeza ubane natwe muri amateraniro, turakwiyegereje mu izina ryawe Yesu Kristo ukomewe Nazareti. Amen. Nije kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Ariko njeweho ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko iherezo azohagarara ku isi, kandi urukoba rwanje nirwamara kubora, zabona Imana mfise umubiri, nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba, umushaha wanje udendebukiwe n'inkumbu. Kuko ntacyo twazanye mu isi, kandi ntacyo dushobora kuyivanamwo. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishemagizwe. Amen. Timuhagarike imitima yanyu,
mwizere Imana naje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atarahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi kuko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe ariho muba. Kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi, ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kwa data tamujanye. Amen. Reka dusabe badufashe kugira ngo twitse umurambo cyangwa se umubiri mu nzu yawo.